Imbirek jew misħut. Vera. Eżatt, skont li ma nuċċali tilbes. Kont li ma nuċċali tilbes. U illum ħan nipprovaw nilbsu in-nuċċali ta' iktar milli il-miżin x'ħan użaw bħala tassew simbolu tal-progress. Inti l-ewwel semmejt il-muscles. Ekku. Il-muscles meta tkun qed tagħmel l-eżerċizzju xi naqra se jikbru, mela dawk ħajżdidulek mal-pizz. Ekku. Imma m'intix qed iżżid ix-xaħam. Qed iżid naqra muskoli. Ġifieri ara kemm jaqarraq bik. 100%. U għal dawk in-nisa li qed jarawna forsi li qatt m'għamlu training, jistgħu jieħdu eżempju bi Stef li tagħmel it-training regolari illi biex niġu bodybuilder jew niġu qisna raġel xi vole kif jgħidu in Italjano. Qed ittini x'nifhem li hemm nies jaħsbu li jekk jitrenjaw, ġifieri l-kelma training daqshekk jikklassifikawha bħala xi ħaġa. Jew inkella aktar minn hekk il-famużi weights, jimmaġinaw li ħajsiru bodybuilder. Tajjeb nista' nsaraħ ras dak li jkun illi ħadd qatt ma sar bodybuilder bi żball. Minu bodybuilder. Jgħidilhom il-bodybuilder. Apart li jededika ħajtu għal dak it-tip ta' training u training b'ħafna weights tqal, tajjeb it-tip ta' l-ikel u kemm affarijiet oħrajn ukoll, ikunu konċentrati li apposta isiru bodybuilders. Number 1.